Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Uy, talagang ipaspas mo ti agtrabaho ah. Wen lito? Wen gayam, agawid ak ije probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? Saan? Taapay. Nabayag adi ka nagawawid na. Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ije probinsya. Sigurado asumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Dito. Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag working student. Ngam ti pagsayaatan na. Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanin impaw it ni Manong Roman. Ay, dayta lagi pau-pau eter aramiden na. Adimit agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una, ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, ang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ti kasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di ah. Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makaamukan. Amumeten, no anya ti jakayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rudan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip kulakta ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Aging ga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamagtider ka masyakta dita ayang ti bato. Saan nga ta mailiw kanya ni Roman? Uy, anyamanin ti pang panunutam. Nagpaiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan anagaw awid dito'y lugar tayo ah. napanag kolehiyo iti syudad. Idi nakagraduar. Nakastruck iti pagtrabahuan na ijay. Ket sipod ditan, saanen anagaw awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patpatuludan na laangan dananang na iti kwarta. kat nukas na nga gawin. Saan kami pa'y ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laangan cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no daduma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan nin adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay ah. Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayaten nakpaingata ni Roman. Iso laang ti makasumbat iti dayta, Estela. Ala, ituloy tang tiaglaba. Tapno makaawid tan, Estela. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sally. Mas daawak ngamin kan ka, Estela. Takay kayat mo nga umay taaglaba dito'y karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y tanalaklaka ti aggaw-gaw, ken nadalos mo ti danom. Wan, sana bali ato nadalos ti danong diti karayan. Wala. Idi adda tayo pa'y laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, inton mamagaan. Wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog.
Naragsak kami iti. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rod saan anak i-break ka. Sali. Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot, no ay ayaten na kangatapay, wano saanan. Kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Kayat ko amaamuhan no anya tiga po na. Asaan nga agaw-awid iti probinsya. Amam ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no ka ano, tasumurot akto. Kayat ko magtiagpasyar ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga dapam panunutam. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, ta isursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorothea! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan! Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakop, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan na mangkitkita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaeng. Gumatang ka kade, wano saan? Ay, wan, gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatangak amin talakom, ano kayat mo? Manu amin tibayad na tagatangak. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanalako amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tata Sebyo? Wen. Masurunak iti dayja atao. Nukat agsabat tidalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na, asaan ada kami tinaikare? Saan nyo latan nga italtalag ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil dayjay. Ay. Saan nyo agurguraan? Tamati ti ada kaguran ha. Saan anatalina ay ti panunot? Saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kun kuana. Intimplaan ka iti kape. Atoy. Agyaman na, Carla. Nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lang tatiaday ti panunot mo. Ala, adaywan nak pailaing. Tapno sa anak amasinga. Okay. Sige. Panawan ka pa'y dito eh.
Papa. Kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayon. Napagsaritaan yung kanin na itabanag. Saan pa'y, Papa? Kaya't ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Anda ka din nasa una kan ka, maipapan iti na itabanag. Awan pa'y, Papa? Nukasta, urayam nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, Papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabali. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasano, agpasyudad ta inton bigan? Wan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo di syudad. Sige, Agyamanak, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam da ita. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa, kat ada ka akadwag. Di kagdanag, adamat kwartak. Share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyamanak manen. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige, agkape ka pa'y nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak, nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, Wan, nanang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan, nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Wan, nanang. Ay, sapay kasurun ko, ti amana. Sana balin Anya nga'y ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay, sapay ko mga rod, tamasarakan nyo, ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong ton bigat. Sana bale, tawan sarak tayo ija opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, sikat ti matungpal. Agyaman nak. Ay, kamaudyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak ta iti trabaho. No mabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, ijay lugar yun. Saan pa lang nga ita? Kaya't ko makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga no agbabawi ka lang no mapantay ijay. Oh, di agyan ta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta ijay lugar yun. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto ijay lugar yun, Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kadata ditoy. Sige, oray dyan nalakalaang. Diyay kabailan ta abayadan ti rentana. O sige, siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kadata dito syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige, mabisina. O sige, mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a class a restaurant tinapananta? Dito'y talatan.
Kuripot ka talaga. Awanan nyaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta ni ti kanenta. Sige man lang. Kasla naimas daytoy inorder ta. Ala, manganta nga rodan. Naimas. Stella, Oh, anya tinakitam? kumita ka iti kanawan mo. Hindi ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kun kat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na day chay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na kay iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabit lang. Anya tiramidam? Kaya't ko apan ken no ni Roman day chay. Oh, adtoy pa iti sidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, nabsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babayin mo, Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas na ko Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita, kunamlan asino day dya babae. Kasla tinong panak itikas dya na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day dya babae. Oh, timakdar ka matan. Dito'y kalain. Siya kung ti makisarita iti day di babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalain. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidagan dito'y ayanta ni Roman. Sali. Atay, Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam a babae. Asino day chay? Anya ti pagbanagan, ti panagsabat ti dalan, daruman ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela ken Roman, idi adda da paylaeng iti high school. Nagpasyudad ni Roman, tapno ag working student iti napanan na asyudad. Nakalpas ken naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad met da Estela ken Sally, tapno mapanda iti address ni Roman iti nasao asyudad. Idi mangmanganda iti may sa restaurant, nakita da ni Roman. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman,
Among ka din o apay nga da kami dito syudad. At then disok ititugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumar kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Sino day jay? Sige, inakon. Stella, Sally. di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sally. Apay, di na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am-am mo. Rumartan dito ay. Mabitaan, ipasupot ko dagiti makan. Sayang mat, umunakan ijerwar, sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day ti babae. Tarimwardan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito yung restaurant. Oh. Kasta gayam. Among ka di, naragsakag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo iti day ka. Ad-adda, amain lawak kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito eh. Okay. Kat mapanta iti mon. Adon ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginan na. Ha? Into maminsanan ti ipapanta iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay ayaten ka. Anya day tuyan, pasama. Ana, relax mo tirikan. Tani, itay ka pa yung agsangsangi. Agsumlitan iti probinsya. Sally. Aglugan tan itibas na mapanisay lugan tayo. Saan? Ti aramidam, agrelax ka lang. Tamang kita at iti mabaling taapagdagusan. Yak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadnata dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agin na natapay. Ahon gayam, adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo kadita awagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tano ita, ang mga nukadwana pa ilaang tay babae akadwana amang mga ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, durot siya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw. Nagpintas kalata, durot siya. Nita, mangrugi ka manan ako naksebyaw. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka? Katuan. Amom nga mindurot siya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng itaan ti sidsidaak. Agsidak iti karne, ngem sagpaminsan laeng. Alang arudan, gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna, ariglado durot siya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng durot siya. Mabalin ka diti agarem? Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Winaw yagmon tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaeng ka de. Di ka agungay. Taumadulaeng ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiait. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Bagbagaam man ni tatang mo.
tadi na kun sutilan. Masurunak amang dingdingag. Ha? Anyat imbaga na kada kayo, nana. Basta bagaam ni tatang mo, tadi na kun sutilan pay. O, sige, nana. Bayan nyo. Taibagak tukan kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Amangan no sapsapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbagak nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito. Ang maguray ka. Anya ka diti gagaram, taimay ka dito'y dagos ko. De Estela kan sali. Adda dito'y syudad. Ha? Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kin Carla. Anya? Kasano itan? Mariribukan ha, Lito. Ne? Ang daawag ko. Mabit lang tesong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano akasarita ni Roman. Jak kaya't akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam nung sa dino tayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlayan. Ha? Pangasim sali. Ibagam nung sa dino tayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa, awan pa ni Roman. Saan pa yasim mangpad? Sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Papa, Uraya, masumangpet. jak makaid na. Ta saan pa yasim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturog kan. Saan, Papa? Urayak asumangpad ni Roman. Dito'y tapay laang ruwar. Bayan tada Estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtanlito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito'y syudad. Agpada kayo ang nakaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayam. Jak maawatan. Ilawlawag mo kumalito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y at trabaho, ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal mi. Kastagayam. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. No di kat aduda. Kastagayam. Nasingpet day ta doon. Ngamjay anak na. Kasla saan ang nasingpet? Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kwa na. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Naskan nga agtungpal kami. Iso dagayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale, taadamot ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman ije lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kan ka.
Dagiti awag ko ka. Apay adi mo sungbatan. Gaputa kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na, no asino dagiti nakatext, kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanak ta nasarakan da ka atagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di na karakupan. Gaputaad-adda masaksaktan. Pakawanan na, Estela. Ngam ibagakan ka tipod na. Si kalat na ti ayayatek. Wastan! Nalpasan ti amin kadata, Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. Nukasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Jak mababalaw, no kasta ti inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasladyak kaya tawas-wasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti iumayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito ha. Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. Jakla ta mailibak lito ha. Ay ayataklatan ni Estela. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Estela ti ayan ayat mi. Kat irespetok deta. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta kadilatan? Dakkel ti utang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sika ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito. Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. Lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tamangan nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam? Apay nga itakalaang asimang pa? Iti dagos ti gayem ko ha. Nagsasarita kami laeng. Jack, kayang tikas ta nga aramidam. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Oray pay. Mani pa dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man, naskan akadwanak. Anya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to nilito inton bigat. Damagak kan kwa na, nupod no anapan ka ija ayan na ita, arabi. Carla. Anya ti amog. Ang mga nadamot sa bali, anapanam. Ala. Ingkan iti salid mo. Tainak mo ten maturog. Sibiyaw, imayak takayat ka akasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no maipapan ka dati ti pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kaday, asaan ang nagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kaday? Ammom kaday anapan ti anak ko ijay syudad, tapno sa puulan na ti ayan ni Roman. Ha? Apay,
Di mo ka di mo nga agayan ayat da sipod addada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay ka day asaan ang nagaw-awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotya. Ay na, Sibiyaw. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Ta saan kamot alimpyo akasarsarita. Kasan ni Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan, Sally. Sige, sana bale. Ta nakapasyar tamutan. Nakagatang tan iti pasalubong. Sally, jak maawatan tiriknak. Anya tiriknam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat kung agawan, iti kaayan, ayat na. Huh? Ngam saan anak kat, idi winaswas ko ti ayan-ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalat ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngam noan niya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Una. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Ay, sige. Si kalat ti makaam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't kung akalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga iso ti mangisingasing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't kung akalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalaysa kamin kan ni Roman. Agkalaysa nga ta da Roman ken Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Roman kan Estela. Katwinaswas to'y balasang ti ayan ayat da. Gaputad dan sabali akayan ayat to'y baro. Inkadeng ni Estela nga agsublidan iti lugar da. Tangay awan ng tigapuna nga agbayag da iti syudad. Kabayatan na, kinid daw manan ni Carla iti amana, nga iso ti makisarita ken ni Roman, tapno agkalaysadan. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't kung agkalay sa kamin. Imbagak matkan ka, nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag. Ngam,
Papa. Kaya't kung agkalay sa kamin. Sige, bayam, takasaritak ni Roman. Agyaman Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat mapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Ala, bayam, takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisina. Agyaman Papa. Oh, inarakop nakmeten, iha. Papa, agyaman naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakamakasarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka? Ang mga nunayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akasta tinakunam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabitlaeng. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagak to kan ka. No anyat ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta ket no umanugot ka. Anya dayta, sir. Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga erangrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir. Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin, agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir. Ala, ikan kay ti gundaw nga agpanunot. Ket no makaikadeng kan, di kabumde nga umasidag kanyak. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. Wan, sir. Amum ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo ka ni boss? Wen. Ngam sana dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Wen. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman ngagkalay sa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Imbaga kan kwa na, nga agpanunot pa'y. Kat no nakaikadengan, ibaganan tulat ta kanyak. Ha? Apay akasta, Papa. Iha. May anta nga isu ti mangikadeng iti dayta abanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tanti in-order ta kananta. Kaslasana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takasla mariribukan ka. Kaya't nangagkalaysa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalaysa kayo nga rodan ka ni Carla. Diyak amo no umanugot ako inusahin. Mariribu ka na. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalaysam ti babae, adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kahit nakitam ni Roman ijay syudad.
Uwan nanang, nagsarita kami. Ay, Naliday ka mat, anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngay ngod. Kasta at talaga, anak ko. Dumtang ipan nakapasakit. Ngam dumtang tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta ka dito syudad? Nasayat lat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito yung lugar tayaw? Kailiw na ka, anak ko. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano din ang ko ngayon bagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. No kasta? Dayto yan ti Gondaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yo. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon na kumamat. Sa nabalay, taitalaang aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sa nabalay, tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kaming agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka? Wen, Papa? Nulakat imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no iso ti kadwam. Wen, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigan. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa iti anak ko kan ni Roman. Kat isupayan ti agragot iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Wen lito. Alang nga, Rod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ijay lugar tayo. Wen lito. Roman, sumurot ka di talaga ni Carla? Bayam lata sumurot. Alang nga, Rod. Kastapay. Agkikita tayon tulatan ijay lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman sumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kamin? Sige, katagananad kayo. Roman, italagkukan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugalim. Ni Papa mo? Sige, agananad kayo iti panagbiyahiyo. Wen, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige, agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na, anya
Anya nga abalayan. Ketuen. Agayan ayat nga rudaruman ken Estela. Di agabalayantan. Ay saan? Ngamen, adan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Mangrugi ka manen, Sibiyaw. Ah, Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon, tadi ka manakak. ala. Gulpiak manen talakom Dorocha. Tapno saan kan amabannog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastang aramidan nyo, tatang. Isuadi yun ulitin. Bay aman tayad adak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya nga min ay ati ibagbagayo kan kwa na, tatang. Ibagbagak lang mat pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apa nga asiyo. Saan yun nga ulitin, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulam? ibagak laeng tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya? Agbakasyon da kano dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang daya ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat mi. Ngam, masairaklat ta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos ije balay. Ay, siya ka di lang, tiagyan dito hotel. Wen. Sige. Panawan kan dito eh. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka ije balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Adakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito hotel. Tas sumurutak, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Uwan tata. Dayta gayam, ti balayo. Wen, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ketsyak ti amana, anataer. Ah? Imalakanyak ti anak ko, miss. Isu anataer mate. Di mo aya makita anataerak? Ha? Kita nga min ti rupak, Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige. Agmerienda tayon. Kaya't pasensya kan dito'y balay mi Carla. Sana kas iti balayo adakkel ken de aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? Kwan? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Kwan, tata. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar? Kwan? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush?
Kunak no di mo, amo ta isuro ka pa'y kuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, husto day tatang. Ituloy tayo ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kapsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang. Idi pa lang nga ibagbagak ka ni Roman nga agbakasyon kami dito eh. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan. Agkalaysa kamin to iti mabiit. Kasta? Inton bigat, kuyugan nag, Lisa. Agpasyar ta dito lugar yo. Siya kon ti makaamu iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid akmaten. Saan ka naagawid? Dito'y kan. Saanen? Amumat ije balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman. Mabalin ka di agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay ayaten nak ka di. Ha? Kayat ko abaliksam nga ay ayaten nak, Roman. Sige, panawan ka nito'y hotel. Oh, Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya ti agmay-may sa dito eh. Panawan nga ta ni Roman ni Carla iti hotel. Gagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impakamu ni Lisa ken ni Estela ti panagbakasyon da Roman. Ket kadwana ti kayan-ayat na. Nasair tirik na ni Estela, ngem nasa una nga awanen bibiyang na iti daytabanag. Gaputawi naswasnan ti amin kadakwada ken ni Roman. Nakasangpet nga rod da Roman, ket simurot ni Carla aging gayjay balayda. Nakipatpatang daytoy iti ama ken kabsat ni Roman. Ket kalpasan dayta, intulod to'y baro iti pagdagdagusan na ang hotel. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sige, panawan kan dito'y hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito'y hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman, naggapuam katrabiin.
Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na. Kunak no maturog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. O anya, uminom ta. At the red wine ko dita. Sige. Mabit lang alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. Diyak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalay sa ni Carla, tasaan mo gayam nga ayatan. Kasladyak maitured. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kaw. Kuha tatang. Di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Nga sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang sa kayo. No siyak, Roman. Saanak nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem. Basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang. Ngam kasano ni Manang Estela? Isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan naklaang anak ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahyo ak. Pinagadaldak, ken impaida amin nakasapulak. Ngam nagtrabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay asaan mo nga ay ayatin ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain, saan mo nga ikalay sa anak kaw? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Wan Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman, ti kaayan-ayat na. Anak. Anya ka diti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. Gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan. Nga addan sa bali akaayan-ayat ni Roman. At toy. Agkape ka pa Carla, balasang kaw. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti panaturog mo ije hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti irkon ditoy. Tata? Sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack na bin makontak ti cellphone na. Jack man amaw. Jack na siputan tinapanan na. Rimwara di nagpakada. Nalabit at ti amuna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amoyo anapanan na, tata. Kaya't ko asurutan. Ay, Jack amaw balasang kaw. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akat ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige tata, ipasyar na.
Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan, wenno ijay gardain. Diyak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ilay, balasang kao. Ang madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endagis di makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaakpay lang. Agawid ak tulat na inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Ha? Adda babae anak katukaw iti baton. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aglangan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawit ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Nga maawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Nga maamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin na kung sinaktan ka. Nga maamok ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatak. Ni Carla, saan ko nga ay ayatin? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isu ita, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela. Ay ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-aadalta. Kat maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukal ta iti naragsa ka pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela. Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ita. Estela. Hindi nakarakupan. Kaputa at dan ti sa amamarikrik na. Sika ti ay ayatak, Estela. Sika. Kat awanin sa bali pa. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasublay. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na dito'y. Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak mula ang balasang ko. Saan? Ngamin, ay ayatan nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapag na aklaing. Roman, kaya
kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak di ti lugaryo. Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan-ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laeng ama-am mo. Amom ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela gayam tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am mo. Ken kayat ko nga agbalin apagayam. Adakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laeng no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taron ang pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, iso ni manang Estela. Tisigod akaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela? Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak lata. Kat sorry ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakan ko na, Lisa. Basta kayat ko laeng amakita ken maamam mo. Kan, kayat ko ti makipagayam kan ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam kan ka. Sabay ko tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Alangan mo din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalanglang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige, agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jay syudad? Well, lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gaputa dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pa ilaan ti Pilyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nujak itong palti anak na. Sige. Sikalat ta ti makam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tain may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni Diyas syudad, inton bigat. Kayat ka laeng ang makasarsarita. Sige,
Kayat ko nga ibaga. Amaawis kan to inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to kan ni Sally. Anya? Mapatganak ka di? Sige. Bakit di nasaan? Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaat no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lang tati umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyang. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Asino nga ta ti makatuluyan ni Roman, kada Carla ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Carla ni Lisa. Tapno alukuyin na ni Estela, ang makisinarak iti hotel ang nagdagusan na. Imanugot nga ron ni Estela. Nakipagayam ni Carla kadakwada. Kat inawis na pay dagitoy at dumara ito, iti kalaysada ken ni Roman. Iti may sangal daw. Sinarungkaran na ni Sally. Tapno amun na, no kasano ti ayan-ayat, idi daruman ken Estela. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita lawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lang tati umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyang. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan-ayat iti daruman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanyak ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak? Sipud high school kami, agayan ayatan daruman kan Estela. Awan sa baling agkuy-kuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkulehyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid dito'y, sarungkaran na ni Estela. Nagsweet da.
Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan naragsak da. Kasta? Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naaddaanan iti trabaho. Nagbalbaliwan da ito'y. Saanan nga agaw-awid. Ken, kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na ni Estela iti cellphone. Ngam, among kadi, Carla. Aging gaita, nilat ta Estela, ti ayayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam dayta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalata ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali akaayan-ayat ni Roman, kaslag tupak ken kuana ti langit ken daga. Anya? Carla, ibagak da ito'y ken ka. Masair ka man, ngam iso ti pudno. Mabain launay ni Roman ken ni Papam. Gaputa iso tinang tulong ken kuana, tapno makaadal. Aginggang inik ka na itinatalgad at trabaho. Gapu iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat kan ni Roman. Iso nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman ak tapinat gam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigud nga ayuyang ta. Kailiw ko daytoy aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela. Ti imak, Roman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin ni syudad. Ngam si kalat tatilinaon ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiik, agkalaysakan. Estela. Mabalin ka di ngagkan ka. Roman. Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Iso ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakaina. Ika gumakalipatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka mo't kanyak. Kat maudin da ito'y apanagsarita ta. Estela. Maawatan ka. Kandi ka kagura. Da Carla, tinangipaaykan ka, itinasaya at apanagbiag. No awandaan ang tulong kan ka. Amang ano di mo naragpat, ti ayan mo ita. Kat naragsakak para kan ka, Roman. Basta ti makunak. Si kalat na ti ay ayatak. Kat saan to amapunas na ita panagayat ko kan ka. Estela. Sige, anak kaw. Agan-anad kayo iti panagbiyahe yaw. Kat sapay la kumata maulit ti panagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad manong. Wan, ading ko. Di ka agdanag, Lisa. Ay wanak ni manong mo. Wan ay wanam ni Roman. Kat ay wanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko ma. Tamaurnos mo ti parikot mo, manong. Adda ka di parikot na, Lisa? Wan manang, adda parikot na. Katno di na maurnos dayta, amangan no pagbabawyan na iti udi na. Panunutan nyo anay imbag ti amin. Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw.
Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka ti kayat mo nga ibaga kanyag? Ibagam laang. Dumngagag. Awan, Ada ka ti kayat mo nga ibaga maipapan kadata? Agsao kalata. Tadungagag. awan. Awan? Ngam apay nga rod adi ka matimtimag. Di naklatan ikan ka no? Amok, Roman? Ada pang panunutam. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti panagpampanunot mo. Kat malipatam nga agmanmaneho ka. Kat madisgrasya ka. Di kagdanag. Saya atak ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkute di tatugaw mo. Apay, dua lawasan akas ta tinapaliw ko kan ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ayayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot, kan inagkanak. Nakunana asyak latta ti linaon ti puso kon panunot na. Nga uray anyapay ti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikan kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayatan na ka. Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nang da. Wen, dayta ti rason. Tasika, nakurapay kalaan. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapat-patagkan ko ana ti utang ana imbag anakam nga impay da Carlakan ko ana. nanang, Di ka kumapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Madandanagan nakpaikit din kan ka. Isa pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka kadi asumrag? saan pa'y laang nanang? Apay. Madi ka ditirik na? Wan nanang, aginanaak pa'y laang. Ala, aginana ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ama ditirik na ingka nagpa-doktor. Apay, anak ko, di ka kadisumrag, ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak madlang mayulo ti agtrabaho. Ay, adaytan, ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Ngam, awan lat gaganay gayak. Estela, Awan lat gaganay gayak, nanang. amangan met no kasapulan nga agpadoktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan nga agpadoktorak. Aginana aklaan. Estela, anak, umay kan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Saan ang amapisin? Nay, saan ka kadimanan amangan? Manganak to latta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y siled mo ti kanam. Saan na, nanang? Basta manganak to latta, inton mabisinak. Kita anak ko. Amangan no adakit dimot maday, amarikrik nam.
Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan mga anak tulad ta, numabisina. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito. Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka di tinasasaon ni Roman kan ka. Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ipagam kanyak, Lito. Ma'am. Kwa? Di kasta a reaksyon mo. Nalapit sa anak ka maragsakan, iti ibagam. Husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, iti ibagakan ka? Kayat ko lata amangag. Sige. Dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ayayatan ni Roman? Tawan sa baling nga ayayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itakan ni Roman. Day ta, ket gapo iti utang ana imbag anakam. Nasakit adenggan, Lito. Nasakit man adenggan. Ngamday tatipod no, ma'am. Gumatang kan itilakok anateng, Sebyo. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas ken siksi kalatta. Ay alakit din, gumatang kan. Wen, di ka agdanag, tagulpiak day tanateng mau. Mano aya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbannog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit ti kaayan ayat ita ni Roman. Wen, amo ko ti may papan iti dayta abanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela tinaikari iti tunggal maysa. Ay, kastamot ti kunak. Ngam di tay lamaw. Nga amangan no iti udi na. Kat da Estela kan Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Kat no kasta ti mapasamak. Hehehe. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebyo. Nadepresa mutan. Ngamen, saan mutan amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamwak kininanang mo masakit ka. Iso asinarong karandakan Kumusta kan? Sa anak masakit, tata. Apay nga rod akala at akimutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga adda sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kami ka ni Roman. Kat si papalubos iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa. Apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo matgayam ka baalan. Gapot akasta ti maiparbang. Diyak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngam saan arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa, uray manupay atawan adi kay nagkita, agsabat latta ti dalan yaw.
Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Wain, Estela, balasang kaw. Di mo ko mabaybayan ti salunat mo. Papa, kayat ko nga isagana tayong tikalay sami kan ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman? May papan iti deta abanag? Saan? Umanugot tumatlaang. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya? Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo? Agtong palata. Ngam saan amabalin ti kasta, iha? Nasken apagsaritaan yu ato. Saan amabalin, asyaklatan ti mangedang. Papa, mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no jak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamak kanyak. Isu akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman, kayat ni Carla nga agkalaysa kayon. Anya ti makunam? Sir. Siya kon ti makaamu iti amin a magastos. Sir. Roman, ipatpatag ko una iti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na. Kang runaan ti panagkalay sayo. Iswanuan niya ti makunam. Agkalay sa kayo kuman. Sige, sir. Ano kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Kat siya kon ti makaamu iti amin agastos. Sige, sir. Matungpal ti kayat siya. Hello, Lisa. Nakawag ka man. Manong Roman, ada ipadamag ko kan ka. Anya rita, ading ko. Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimotong, kung saanan ang nagtrabaho, at dalatan iti silid na. Adda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay-gayan na. Aging ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanag akunay kan kwa na. Iso pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Matuloy nga ta ti kalay sa daruman kan Carla. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda ka di sakit ni Estela, Lisa? Awan ka no, Manong. Nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo tan nga awan gaganay-gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanag akunay kan kwa na. Iso pangasim. Tay bagam adi na baybay anti salunat na.
Saan pa yun asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan iti salat na. Lisa, Amang ano anya ti mapasamak kan ko na, manong. sige. Agyamanak iti daytang impakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Estela. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito, No di mo maiturod nga ibaga, siya kun ti mangibaga. saan? Siyakon. No kasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. Pampanunotek ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito, basol ko daytoy ang mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak kan ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarup na ngay ayatemat. Ngam awan tinarik na apanagayat ko ken kuana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man. Ngam agpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, agdan tay wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkalay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ama sursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramidak ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla, pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalaysata? Anya? Abay akas ta ti sawam. Idin to tawan matparikot iti gastos. Tani papati ag gastos. Saan ka nga ayatan? Roman, imbagak matkankan ka nga okay laang. Tamo ka masursuro nakto nga ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala ang babae iti ay ayatak. Awan sa bali, no din ni Estela. Roman. Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Sir, Anya ka dite parekot. sana matuloy ti kalay sami, sir. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngamsaan ko nga inaram ni Carla. Nakisin ni nga daklakan ko na. Impagpagapok lakada kayo abos ko. Gapo kada kayo. Nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yu kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anayin bag-anakam. Sir. Ngam ti pa nangikalay sa ni Carla. Diyak kabaalan. Anya? Roman, anya kaninday tangay naramid mo? Pakawanan da ko ma. Sir. Carla, iha. Saanan amatuloy iti kalaysayo kan ni Roman. Kinasarita na kan may papan iti dayta. Sana mabalin, Papa. Diyak
kabailan. Iha, si kamat lang ti kaasi. No agkalaysa kayo, adi na kamat ay ayatan. Papa. Saan ang matuloy ti kalaysayo, iha? Ladingit. Ngabjak itulog, nga agkalaysa kayo, asikalaeng ti agay aya. Sir, ag-resign ako. Add to iti resignation letter ko. Anya, Nasaysayat nga agsubli ako ni Jay lugar ni, sir. Katagyaman na kiti amin na kiniembagyo. saan anas ken nga ag-resign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin, no saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayatan. Sir, Roman, saan anas ken nga ag-resign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katapno awanan ti parikot. Pumanaw ka lang nga ijay balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. Adto'y ti linutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas day ta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyamanak, Lisa. Ngam saan ko amakandag ita? Kanot tulak taing ton mabisinak. Ha? Ni Manong Roman, ag-video call. Sige. Song batam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumor ka. Addan ni Lisa ijerwar, kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Ba nag-adyak maipaikan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanin aday tati panunutam pay. Ti aramidam ita kat ornoosam ti bagim. Sumrkakit din iti trabaho. Ay naimbaglaangan taman nakaawat ti manager yaw. Iso amaawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon no nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko di mo dadaelan ti bagim gapukan ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kit day. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka. Tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intamot agpalailang iti bye-bye. Saan, Nanang? Ay, Estela, pag-naasim. Agpapigsa kakit day. sige Lisa, gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kanda dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagakin ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa balipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli mo ti gaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at molita, sige ading ko. Bye, Manong. Bye. Makonsensya kiti mapaspasamag ita kini Estela. Basol ko da ito eh. Sir, naskan nga agawid na kay lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Impakamu kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Gapo kanyak. Basol ko da ito, sir. Iso nga agawid akpailang. Taurnosak da ito eh. Sige. Awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Carla kan ka, Roman? Tadyak kayat nga agliday ito ti anak ko iti udi na. Isuan nawayakan amang sumli iti kaayan ayat mo.
Agyamanak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na ko man. Roman, ay ayatan ka. Agyamanak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulitat tiyak ikaw iti pamakawan. Saan? Di nakpanawan na Roman. Ay ayatan ka. Parbangon pa'y laang. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapno agpakada. Agawid ak pa'y lang iti lugar tayo. Nas ka na makasaritak na estayla. Amang ano dakas matkit diti pagbanagan na. Sige. Kasano ti kotsing os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintinagam mo ti di binulan. Isu at talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapod na. May papan ka na kami kan Estela. Nagdamag kanyak. Isu nga imbagak. Ala, ingkan. Kan agan-anad ka iti panagbiyahem. Dorocha, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Dain para kada kayo kini Stella. Ay agyaman na, Kasebyo. Sumarunong tulangan ni Lisa, tanapan kimatang iti prutas para kini Stella. Ay agyaman na kada kayo. Ay, jakman amo iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik na. Ang mala, sapay lako mata makailiw-liwag ay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pa'y langan, Lisa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ganas ko amangan. Saan amabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha. Mang islaysak iti naluom amanggat amangan ka. Lisa. Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday na, adalugan na nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman. Isulakit di dayta. Ano? Roman. Pakawanan na, Estela. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoykan ka, nung di ka po kanyak. Apo yan nagsumli ka. Saan ka tingag kalay sa kayon ka ni Carla? Uno, nalbas ka din di kalay sa'yo. Saan kami nagkalay sa kini Carla? Gapot adyak imanugot. Kat naadaman ni kalaysak. Awan sa bali, no di si ka, Estela. Roman. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panagligdiday mo. Padakon dito'y sibay mo, Estela. Kita ekmanuan niya tar aramiden dagiti dua. Anya? Si Ripak ida. Ay. Ha? Di ka man, Sibiyaw. Anya asiripay. Bay amla ida ngagsarita. Ay, unay ay. Ay, anya ti kinatawaam. Siyak ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamain, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka. Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan Dorocha. Abalayan adagaos. Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanday ito ay? Awanan ni Roman.
Bitan nakadano na ni dyan lugar da. Gusto niha. Sumardang ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman? Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taam mo adi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti panakiayan ayat mo kankwana. Papa, ay ayatan nak ni Roman. Kasano ang mapanaknakam nga ay ayatan na ka? Nariknam ka di? Nga ay ayatan na ka? Wano? Ipapanmulatan nga ay ayatan na ka. Papa. Agtupakan ka, no ipilit mo nga aramidan timadi. Roman, Barog, agyaman ta nagsubli ka. No saan ka ang nagsubli? Diyak laamon no anya ti mapasamak ka ni Estela. Kat no di na kayat ti agpakita iti doktor. Nana, Kunana nga awan ka no sakit na. Kan no mabalin kat dinan kayat timangan. Numangan man, timtiman na laeng timakan. pakawanandak, Nana. Basol ko na apay. Kunak, no kabailan na ama po kaw ka itibiyag na. Agam saan mo't gayam, taipatay na mo't. Ikarik, Nana. Saan ko napanawan ni Estela? Gaputa ikalay sakon. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kayo matlaangan, Manong Roman, Manang Estela. Naragsakak para kada kayaw, anak kaw. Agyaman kami, Tatang Sebio, Lisa. Ay na, sapay kumatag na nayon tiragsakyaw. Agyaman kami, Nanang Dorocha. Sapay ko ma, tamagustuhan yung tirigalo kada kayo. San nga importante kanyak ti regalo, Lito? No di kat ti kaadam iti dayto akalay sami. Agyaman kami, Lito. Nalpasan ti kalay sa ta, Estela. Ipag-arup ko na ni Carla tinaikariya para kan ka. Ngem sikati ay ayatak. Sikati ang kalaysak. Iso adata tinaikari iti tunggal maysa. Roman. Sikati ay ayatak, Estela. Kat ayatan kan ipatag ka iti agnanayon. Ayatan, kan ipatag kamat iti agnanayon. Roman. Mangbukal ta iti pamilya na ragsak. Nga uray simple laeng ti adda a panagbiag. Ditan gagayam, tinaggibusan ti seryeta ita alawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.